sembang pamitan dari kami sesarangan Majelis Selawat Al-Banjari Nurussalam. Nyawan Almid, kesalahan semulja Bapak Alim, Bapak Jamal, juga Bapak Sunoto, tak lupa juga Bapak Sudin, Bapak Jaing, juga tak lupa Bapak Saing, Bapak Misru, Bapak Ibrahim, terjukan Bapak Mukalam, tak lupa juga pihak besan Bapak Baharudin, terjukan Ibu Nur Hatidah. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak Alim gak mengenal tak keluar gede. Jangan ambil Bapak Jamal. Amin, ketuan rumah Bapak Alim nikah asma, kaulah sangarangan pon paling mana salah berlopot noon sabar, salatullah salamullah Bapak Jamal taser Gawe merasakan langsung ada tuan rumah Bapak kita juga Bapak Rina, jangan sampai Silaturahmina kirim pada sambung doa, salatullah salamullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut Mas Obi taser atur sekalian Mas Jamal. terus ngangkong sedayana. Dede encap dik atur sekalian Audio rohnya malam turut salam Madinah apol kompol sakejena, salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salam
Abang Taser. Motor sakala kau ketua rumah Bapak kita juga bapak jangan sampai bakal diatur romina ngereng pada sambung dua sholatullah ala toha rasulillah ala yasin habibillah. Tarik abang sampai lemes. Punya Aika. Abang yang gede, abang gede, si gede. Mas Jamal kena apa agaknya kak? Joget apa tuh? Ajak koi bos. Bos. Aduh ceknya mana mudirena asana masalah audio Anda production roa syutinga bagus waktu Salatullah Ustaz Holis. Kadro Production Taser. Sama Abimanyu. Bapak Jamal Mas Jamal kena loket. Taser Bapak Jamal Ya Apa agaknya kena? Sapa nikah tak berjana dari Jakarta orang hati orang mobil ketian sesapurna salatullah salamullah motor Selangkong Bapak Alim Cikenan Bapak Kamal